Ka Meghalaya kalayo bakan Korea katak mabaningkong nakalumpung ilekay 14th Senior National Pencak Silat Championship Arja Arpenrio dakajingyo ban Korea ki artili kitak maksyar nakakirdan yakun jong ka artistic seni. Kasingi ka ba jong ka jinga kun balai singi kalong baka kinhu nyelekay ka Meghalaya kala persyang ru bakan kampau wat hakakirdan yakun jong ka combat standing. Kani ke Lumpung Balalongha Sports Authority of India Sai Center Nehu Campus lawan banyashim benta da kumba khatsan spa ngot kinong kai na kilai penrio tri ki jilla bat ki sports board kari ki balami madan banyakun banyo banra ya kanam kum kinong job ya kani ke Lumpung la penlong ya kadak Indian Pencak Silat Federation IPSF ringkat bat ke Meghalaya Pencak Silat Association MPSA. Kakongsan hakasingi ka baar jong kani Lumpung de ka Additional Superintendent of Police ka Nina Rabha MPS. Kani ka jingele kai ka de ka bahapo kari Indonesia bat ka de ru ka weni ki jat jingele kai bala penlong ha ka Lumpung ka Asian Games. Haba pai biang sya ka jinga kon ki kena ka jela u Anthony Shadam ulalong wena pedeng kinongele kai ubala banjam sya ka kirdan ya kun ka pre-quarter finals kabalawan hadin ba ulala ban penlim no ya Benjamin Lalrin Dika ka Mizoram. Katba ka Sunita Klen kaba wat hadin ba kala syak tam ha ka kela baningkong Henry kadem kui banyak kunting ban lapat ban penlim ya ka Sanuja ki ka Kerala ha ka jinga kun ki kintay. Ka Anisha Pangcho kala jam sya ka pre-quarters hadin bakala kurtang shipon ha ka jinga kun persya ya ka nongele kai ka Uttar Pradesh.